everyone! Naimbag nga oras yung amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jen Almoite Drama. Ngagdangag kadagiti manang biyanang kan biag ti tao at drama. Baro man na nakapadasan ting kay mga gan. Kat manipod kini sa silin saan napod na nagan tintay drama. Ngam hello mampay kada Flora Aurelio dita Singapore. Marion Rey Gatchalian dita Dulaw Aringay. Ken ni Alfredo Basanes dita Sacramento, California. Kastiman di ko na ni sa silin. Dirman ang biyanang. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na panunot ko tinagabroad. Kat bayat ti kadak iti adayo adu ti napasamak. Kat iso ti binsa-binsa nga historyaan kan ka. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. May mayat kumamit lang, nagkasartapay nga umuna sa kaagabroad silin. Bakit? Maitantan manan ti panag-apply kung ano agkasarta Rodelio. Saan na bali? Ta saan ka mat nga isuksukat lakay? Kun agdendin na tamutin, iso ama ko na nga agasawatan. May mayat kumamit lang, ano agkasartan. Tapno agbalinan aligal ti panagden nata. Kat, di mataktak manan ti panag-apply kon nga agabroad lakay. Taado mat ti proseso ti panagkasarkat. Sana palin Sumaronon tong asikaswam ti panagabroad mo, inton malpasan ti kasarta. Ay, kaya't ko kumanti maka-abroad lakay. Ang unaan tapay nga rod nga asikaswan ti panagkasarta, Rodelio. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya? Kasar? Kaanon to paya maka-abroad ka no may tantan ti panag-apply mo nga trabaho iji balasyo taaw? Kastamot nga minti kayat ni Rodelio, tatang. Ay saan? Iso ka ti patpatsi mo? Daka may adadakil mo ti dengga, ti patsi. Apay, anya dinangag ko si Lane. Asino tagkasar? Dahita anak mo Ibagbagak anuhit din jay live-in partner na nga agkasardan. Anya? Kahit sana yung agabroad ka. Wala nang. Ngam unaan mi kanong asikaswan ti panagkasar mi kin ni Rodelio. Ay saan? Kasar nga? Gapo agabroad kan kayat nakan ngay kasar. Amok ti plano na. Ti kayat nagkasar kayo pa nga umuna sa kagabroad. Tapno adapang tenglan na kan ka. Tapno isuntulaan ti papanan ti sweldom no adda ka ni jabroad. Ha? Una o timbaga ti ina manakaw. Isa baybay ampay takasar. Dumteng tulat ta dayta. Anya ta ma'am. Amangan no adda kanton ijay abroad kat agbisyo ni Rodelio. Agbabae kasjay. Saan kanto amarigata lamang isinakin ko no kaskasanaw? Ha? Wow, nanak ko. Denggan na kami ita ma'am tapag saya atam ti pampanunutan may. Ado nga may nanti nadamdamag may nagab-abroad ti asawa da. Ngam nagsina da. Iso nga amangan no kasta kay tumagan ni Rodelio. Iso baybay amang pala ta kasar-kasar. Unam kay di ti panagabroad mo. Nanang. Asinaw titong palam. Jay live-in partner mo, wano da kamay, adadakal mo. Da kayo tatang. Nanang. Nasayaat nga raud. Kasta tinatulnog nga anak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Alangarod Sikat ti makam mo, Celine. Narigat mo't na ipilit ko ti kayat ko. Diyak kayat nga agapa ta, bakit? Agyaman nak nga rod ta maawatan nak. Sana bali, tainton agbakasyon nak. Isunton ti panagkasarta. Oo na. Nay, agan anad kay ti pagilya na papanam, ha? Di mo baybay anti bagimijay. Wen, oray si ka. Agan-anad ka mat dito, Rodelio. Agsingsingpet ka. Di kagbababae. Diyak to maaramid ti manglipot ken ka, Celine. Amom, no kasano ti panagayat ko ken ka. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Uray da kami latan ti mangitulod kan ni Silin ije airport, Rodelio. Tamo mimot ama kumikum kay je garden mo. Ha? Why, Rodelio? Busy ka. Iso nakamilatan ti mangitulod iti anak may. Inkakit di sibugan na iti mulam tapno saan malaylay. Nakasibugak mo't kat din tatang. Ano ti rumbang aramidam? Di bikayat amataktak ka. Iso agbatikan. Da kamen ti mangitulod ka ni silain. Awan problema iti dayta. Maawatan da ka, Rodelio.
Nay, Silen, di mo liplipatan ti bilin mi kan ka. Da kami ti dadakkel mau. Iso ada kami ti rumba nga pangipaw itam to iti swildaw. Nangagmaw, saan la namnamin saan kan namnamin doang ay bagami kan kadaita. Sapay ko bata, di mo liplipatan. Wen tatang, nanang, laglagi pag akanayon dagiti bilin nyo kanya. Dakdakkel ti karbangan mi kan ka anak ko. Tanak da ka. Kan, saan kayo nagkasar kan ni Rodelio? Isungawan karbangan na amangalay ti swildaw. Una, tagswerten ngayon, may sukit din ti pangipaw. Itami ti kwarta. Da kami tinagrig-rigat kan kay di basit ka pa lang. Aging ga di makkel ka. Wana, agasam matipuyat tay di basit ni Silin ngayon niya lakay. Pag sinublatan tay idi nga isala, nukas di nga agmangit-mangit. Kano agsakit ko nama. Di tamat maturog ide amang tartaripato ken kuana tunggal agsakit. Kan malagip mau idi bumalasangan ka nagsakip manan. Inob-ubam idi nga impalugan. Tawang mga rod kalsada idi ama paniji balay. Wala, nagdagsen nga rod ide. Ta medyo nalukmag ide ni silain. Kan numapantayo idi ijay ili. Kanayon tangay gatangan iti ay ayam na. Patibado ken sinilas na Kan no agparti ka idi iti native a manok. Ilaslasin mo ti dwalop po para kang kuana. Wala, talab na labtang amin ti anak tabakay. Ala, pagyamanak dagita akin na imbagyo kanyak, nanang, tatang. Di kay madanagan, tung palag ti bilin nyo. Da kayon to, ti pangipaw itak iti sweldo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Hello, anak ka. Thank you, ija impaw it mo akwarta wine. Nairwarmain. Ingkay tumat ikan ni Rodelio tatang. Tapno adda allowance na. Ha? Apay, awan kwarta na ay Awan, tadi pa'y nakalako iti mula na. Ala, ta itkakto nga raw, tapno awan mo't may bagbagana. Kat, kumusta di manugang iyo, tatang? Ay, kat kasjalata Istambay lata, anak ka. Saan mo't nga istambay ni Rodelio, tatang? Adamot garden na. Manumot lat kita na ijay ngay. Di mo pala sinaan na di alalakay. Ay, saan Ay, ayatet di manugang yo. Diyak ka ba ilan asinaan, tatang? Awan na pinta sa masakbayam ken kwa na anak ka. Isungag panunot ka na imbag. Uray ta di kay paimot nagkasar. Nalakalat ti panangisinam ken kwa na no kayat mau. Sumapul ka kiti ti foreigner, may mayat pa'y. Anya? Tila ibagbagayo mo, tatang? Katagpasumat, talaga siguro anay turturong asaan kayo magkasar. Tapno nalakalat pa nagsinayaw, anak kao. Adto ti kwartam no dahil. Ha? Agyam anak tatang. Ibaga medjay anak may, nga inted kaun ti kwartam. Ungon tatang. Ibagak to no madamdama. Apaya madamdama apay laag. Itan Awaga maun tadak pa ditaw ita denggak ti ibagam. Ha? Mabit lang nga raw. Ta alak ti cellphone ko tatang. Di mo dak nakamati na numanaw tinted kaw. Basta ibagam anaawat maun. Uwan tatang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Manot intad mo nga ije manugang mau. Manugang nga. Saan tamot ang manugang na dyan? Saan da nagkasarit sa anak ta? Ay wanan niya. Kahit manunga raw ti intad mo ije saan ta manugang. 800 laang. Nagdakulan. 5 gasot kumalaang Italaang mat nga 800. 5 gasot taon no sumarunaw. Nagswerte kay di day dya lalaki Jay lagor oray ti kwarta ti anak ta tararamidan na. Mun nga ron dilagbay. Di pa lang amin sinaan jay anak ta. Kas lagbibisin mo ngamin iti lalaki dya anak ta. Jay katis tambayan ti kinay kaya na. Mun nga ron agbabae la kumatap no maupayon jay anak ta kat sinaan nat.
Ay, talaga ah. Maupay ni Silin no agbabae ni Rodilio. Ang babae ko mga raw na dyan, Rodilio. Kayat ko kumaapatarimaan di kalkalapaw mi ken Rodilio, tatang. Apay ngay, kit di kay pa mo't nagkasar ka ni Rodilio. Agkasar kayo pa yung umuna, sa mo patarimaan ti balayaw. Kaanon tupay ngay. Mayat ko man numarugyan itan, tapag isunto asang petak no agawid at. Ay saus, delikado ti pampanunutam silin. Anyat amaw, amang ano agbabaen to ni Rodilio, katasina kayo. Amang ano aguman na ti balayaw. Ha? Iso di mo pala papintasin jay balayaw. Di mo lamaw. Dahito kiti balay tayo ti papintasin manakaw. Ha? Balay tayo na itaoy. Nakasigurado ka ano to'y balay tayo ti patarimaan mo. May ang pera di balayaw, tanay. Amang anong sina kayong tumot lang iti na di Rodilio. Tanay, kanayon ti pagwapo na. Basta makita, nakapumada. Nakatak-in ka nakabangbanglaw. Madlaw nga da pagpatpatsarmingan na. Anya? Agringkan. Ay, Ay na, ay, apay aya. Nakasapsapa pay lang. masapat ta arumwar. Ah, papananta. Intay rorti kwartang impaw iti anak ta. Kan intamot tin agsapay. Kakaisuna nga damanin kwartata. Ay na, nagsapa kaya. Uy, tapno makaaduta. Ay, Inta pa'y agpaparlaor. Di mo't agpakulot ka kunam. Ta inak mamot agpapukais kan agpakulor iti buokaw. Tanay, aduman ti uban kaon. alang arod. Ang mga tapay asa tarumwar. Ay, saanan. Ijay tanturor ang mga anay. Adamat kwartata. Sige nga rod ah. Agmurmurayak biit sa kagrubwat. Ala, awam mo nasambut talugan ng lakay. Pagluganan tan ngay nga gawid. Nagloko mo't nagitaluganan. Nagsapadamot ang nag-aawidan. Agaguray ta ah. Amangan no adag subli no madamdam ah. Awan mauray maon iti kasting nga oras. Intakit aghotelan. Anya? Adamot kwartata. Ay, sa bagay mo kidi ah. Ngamamangan no nangina. Sayang ti kwarta lakay. Ada amaw ka nalaka pagturugan ta. Bakit? Budget meal nga inday jay. Apay nga mom dagita. Siguro naturog ka dita na niya. Asino ti kadwa man naturog dita budget meal nga in? Ay na, agatap ka man. Mangagkula ka na giti kumpare, no agistoryada. Anya tamok di tangay. Mala, mapantan iti ibagbagat ti kumpare anala ka apagturugan. Darasam. Ay, asino da ka di? Aglaklako akiti tinapamanong. Gumatang kan. Presko at tinapadagitoy. Da kami nga mintagar aramin. Ha? Sagmamanungay. Nalakalaang manong. Adda nakakabila price na dita ni. Kita mo. Sige. Mangalak iti dua, takaasi kamot. Nagpudot ang magmagnaka. Wang nga raw. Isa makilino nga mampay lang numabalin manong. Kan makino umakmut na. O sige. Mabit lang nga ding tayalaan kay ti danom. Lakay. Adda nakita ka babae di balay da Rodilio. Anya, babae. Asino ang babae? Tsaka mo ah. Chicks na siguro ah. Nakatugaw mo iya balkonda. Nene. No kasta adda babae nan? Napintas a babae si ka. Ingka kadikitaan. Agin lalabas ka. Tapno mapanagnagam timbagak. Sige, mapanak man nga raw. Dahito yan, tururayin tagundaway bakit? Sigurado nga sinadan iti anak ta, no kaskasanaw.
This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Puno gayam ti imbaga ni bakit. Dagijay dagiti dua. Presko matla dagiti lako maday. Wala manong. Manong tawar ko nga. Sige, libre ta maisan. Tasuki ka magtan. Kanayang ka gumatang itilakok. Aglaklakon samot gayam. Saan na at chik samot? Alam mo na, Agam oray. Alak iday tila dawan. Ta isin ko iti anak may. preday na maisan niya. Ibagak ababain na day ta. Pagparparangan na lang aglaklako day ta ababae. Ngam chicks ka di jay asawa manak kaw. Anya? Saan ang mapagtalkan na di alalakay? Isa alipatam kidain. Mapilitan aksan ang mga klon kadagiti agdat-daton kanyak, tatang. Ha? O ala, mangpili ka ni tibak ng anak ko. Pilyam tay adot kwartana. Tapno saan ka na maparigat ng trabaho dita abroad? At dado abak na ngagar-aram kanyak, tatang. Nalawat idagada. Mangpili kan atay sunto ti pakiasawaam. Baybay amo na di Rodilyaw. Ta nakurang mo't ti diskarte iti biyag. Isukat mo kidain. Nay, madamamot gayam ti pan nakatarimaan ti balayo na nang. Awan takayat ni sila napapintasan to'y balay may. Tapno adda ka no pagawidan na no agbakasyon. Ha? Apay ngay may ka? Kwa? Diyak ngamin makontak ni Celine. In-black nakmat na ni TFB. Nay, agad anya mo medita nga eh. Mabalin ti makiawag iti cellphone niyo. Kasarita ko man ni Celine. Ay, adda na ibaga na gayam kada kami. Diyak amo ano na ibaga na kan kada itoy. Ngam na kuna na adi na kan kayat. Di nakakano ay ayatunan. Anya? Tapno mapanagnagamtim timbagak, sige. Awagak ni Silen, tagsarita kayo. Alaman na nang, pang-asyo. Apay nga yakas niya mo timbagbaga ni Celine kanyak nanang. Kawatam tigasat mo, baraok. Nalabit, saan na da kayo tinaikari para ititunggal maysa. Apay yakas nilat kalakanagan ko na ti panangisukat na kanyak. Awan mabalin mo Awan kamat mo itanak may, tasan kayo mata nagkasar. Ha? Isungaklo namon, tigasat mo kan ni Silen. Sumapol ka mata, hindi sa baling ayatam. Hello, nanang. Agawid ako iti mabiit. Ngam agdiretsong ak ijay balay tinobyo. Nay, apay ngay. Dito'y balay ati mo na pagawida, manak kaw. Saan? Tasabten nak tinobyok ijay airport. Kat agdiretso kami kano nga agawid ijay balay da. Tayam amunak kadagiti dadakkel na. Anya? Sige, nanang. Impakaamok lang ti umadanin a panagawid ko. Bye. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Saan nga tan nga agsubli ija abroad tiyanak ta, bakit? Saan sa kanumutan? Saan na palubusan tinobyo na? Manipod si Mangpet, manipod abroad. Saan na nagpakpakita dito balay? Uwin nga rod Kan manipod na gawid, awan makukwartan. Pati to'y balay ang narugyan ang mapatarimaan kumasaan na natultuloy. Uwan nga rod Hanggang rod ko mamanan jay anak ta. Diyak mo na niya't desisyon na. Tadimot umawagan. Ha? Ada tao ba kay? Nanang! Tatang! Lukatan nyo na ito'y! Ha? Nimot silin nga anak ta day jay. Ay, mabit lang anak! Umayan! Apay! Anyat na pasamagkan ka! Apay ka sa tilangam! Adapay black eye mo! Naimbag ta nakalibasan. Sa dispa di nagbalin anobyok, nanang. Aniya! Awanan baen at alalakay. Idarom tayo.
Naging sisingpatlay di damo. Nga midi agbaybayag. Rimorti pudno nga ugali na. Kanayon nakakabilan. Kanagaraaramat iti may parit nga agas. Amiya! Mabutang ang mga nusurutan nak dito eh. Ay, di ka mandanagan anak ko. Da ka may timang protektarkan ka. Saan da ka abay-bayan? Kumusta matan ni Rodelio, tatang? Awa na, hindi ti lugar tayo. Manipod sininaam, pimanaw matain. Iso nga, awan agnana di balayaw. Anya? Ayan na nga tan. Awan nga min kontak ko kankwanan. Yak amo ano, sadino tayan na itan. Gapo iti napasarak iti nang isukatakin ni Rodelio. Makonsensya ak gapo iti panang isinak kankwana. Ay, ore na kami Makonsensya kami mat iti inam. Ngamin, da kami tinangdurogken ka makinobyo iti sabalay. Katnay, nakatumpong ka mat gayam iti loko alalakay. Agawid akpay, tayo nakitaan ti balay mi, tatang. Nakataptapo kan diti unag ti balay. Kan sabalin ti angot na. Ta nakasira ngamin amin ari daw kan tawa. Ay, agdalusak dito ay. Asino day ta? Asino nga ta day ta? Saan mo't asumban? Inak man lakitaan niya. Naimbag nga oras mo, Celine. Rodelio? Kumusta ka? Kastoy, nasaya at matan. Naamuak iti kasinsin mo ti kaadamon. Kan tinapagtang mo iti sigod anobyong. Ha? Iso nga'y mayak, tabarang maornos tapay ti amin kadata. No kasta. Kaya't naklata nga uray kas jay ti inaramid ko, Rodelio. Ngamin si kalapta ti ay ayatek. Aklo na. Nakirelasyonak mo't iti sa bali iti sininaanak. Nagsina kami mo't lang. Nasaan kami ngagkinaawatan. No siya, kaya't kalata, Rodelio. Kat pakaragsakak numaawat nakmanan. Pakawanan na kumaga po iti inaramid ko iti kalabas. Napakawan kan Celine. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Rodelio. Nagpinakawan kami nga rod iti asawa ket naornos mi manan ti bagbagimi. Kalpasan na nagkasar kamin ket itaadan upat nga anak mi ket naragsak kamin asa nga pamilya. Alakastan, tuy gayem mo, Celine. Ala gagayam di tamanan ti nagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jen Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva saan napudno na gantintay drama nga makablawa mampay da Leonida Carambas dita Alicia Isabela, Jing Montero Natividad iti Baguio City, ken ni Gina Pacelo dita Singapore from Isabela. Kasi man ti kuna ni Kabsat Eva, dirma ng biyanang, nadaan na kiti asawa nga anak, dadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabak ng ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayo nan ti panagkuyog-yogan ni Celine anobyam piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang.
Iso na lang, tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo ang problema ti kwarta? Siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso pa pang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasaryo. Kat na kayo apa pang? Na kayo ti agdesisyon iti dayta. Siyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, ba? Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tag-desisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isuda ti masurot. Anya? Ay, kababainan ka dakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat ka dataadwa ti paggapuan ti gastusan tang agkasar. Kat kwarta mi mo't ka na papang ti gastusan ta. Anak dakmot ta papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko maarumbang amang namnama ka pala ka dagiti dadakkel mo? Sana balay. Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton ka iti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Pepeng lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tag pamilya? Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Ammo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ammo dar aramiden na. Oy na, mabayag pa ya matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mat? No di na kayat tiyang trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Pepeng, Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. ha? Ket kasano balayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga isolder yo amin na magastos. O, nabalayan. Yak kayat nga gastos kayo iti uray sintimo. Ibagayo na nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Ah, Kakaisuna nga anak mi ni Piolo. Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ure manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto itiluka na pagluganan yo. ay saanen abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Unangam sayang. Ipabalkot tayo, karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddu maket ited talaangan kada Piolo tapang rugyanda. Ay na, sa balin to pa na nga itid ko kadakwada, Marina. Anya? Kakaisuna nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta nakitudon ka na iti agasawa. anya? Kitaan dagiti tattao. Ited muntua numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakete, ta duwata ang mangyawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping, kababain. Pagbainam ko ma,
Proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta kanakwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuwen tapno maragsakan na iti agasawa. Mariknada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak-bakatan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras namin, kakabsat. Noadda regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amatinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday, tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang. Ta, irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan niyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadun to pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuwan tapno mamati na. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di dagijay. Katuwan ikatangak to iday tilugan da. Kaniya ramina kiti balay da. Ure basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamo't. Wen tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, no aglibi. Aglibi kay bagbagamag. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adu tinasayang asaga na idi kasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga may na nagado ti pinartida. Subra unay dayjay. Diyaka mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adut kwartada. Uwan siguro ananang. Agduduma mga minti negosyo da. Uwan matkit di Ngam no agsasaw niya abalayan. Kaslasaan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Uwan nga rod. At dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style na la siguro mata. Sana bali a pangas. Tadama pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itadyo kada kami. Kais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kun ti kagasatan nga anak di tiramaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat anak dak nga rod. Pat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat kastamla ka na yun nan.
Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano mga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga ron ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanawan. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka iti dadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak taw. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? Addan asawam? Madamdamag si kuga kun. Addan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Ta amin na parikot, adda solusyon na, Eva. Aginggat adda ni papang, saan ta mabisinan? Nakayumad gaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara dito unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehyo. Kat uray anya trabaho di basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo ta sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam, no kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang, tamaawatan na. Ngamda kayo, saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramidak, anak ko. Panangisakit mo ter aramidak. Diyak ngamin kayat ngagnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. Addan pamilyam, sabali idi baro ka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yun Mangnamnama kayo iti ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadot di manugang yung. Ay, sapay nagkasar kayon. Ure nagkasar kami talaga maumak iti kastya nga style na talaga panawak nanang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas jay anak ta, Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursigi nga agtrabaho. Takasano, ited ka mo ngamin nga ited iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Di bagam kumamot asurwan na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sabali idi baro ni Piolo. Sabali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mo't ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti master kan lang ay. Makatrabaho mo't latta ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo apagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si tumatan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pum a naggapu ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Ti agi palagip iti napalabas.
Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, oray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no dagduma. Inkagpa-check up Taro siyak, bay amon ta check up kita. Mapukaw tumutla na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y mata. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papang, awan kwartamin. Manol ti kasapulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papang? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasideng ka lang kanyak, tekan ka dagos, piolo. Agyaman ka, papang. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw ni ti kwarta papang. Inag-igata nga ni ti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Ay, mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napuno ti ref mi. Ado, ti kargana. Wan man ngarat papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo ka diti asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Ay, wen nga rod. Di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kung ti doktor. Anyan tinapagtang nagiti dadakal ko. Kalat mo't ti kastya na pasama kadakwada. Natayan dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang to diti kwarta ang piolo. Iso nga agunay kan. Agtrabaho kan. Hindi nakdagdagan niyang trabaho. Ang damot tawid ko karag iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kun. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpiolo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti da dumapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawidag kadakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Narigad na ito at trabaho. Sana ka nerwam. Ang masapol as suruag para iti pamilya. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda kumapagbiyagan tayo ita.
Kuwan nga ron. Sinayang ko rin di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Ngala, anusam nga ron tagtrabaho takas ta talaga. Nang runa kat adanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawa. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaangan. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako kiti online. Katita danduangan nakmi kat oray kaskasano maisaksakad mi metlat ta ti biyag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.